هذا السؤال يا أخي qu'Allah ouvre sur nous et la porte à travers cette question. Je vais répondre cette question, je vais tout simplement répondre cette question par la révélation. En d'autres mots, je vais dire la question que notre frère a posée, est-ce que l'amour pour Allah, l'amour d'Allah pour nous n'est pas lié avec l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Alors, j'ai dit, je vais répondre par la révélation. Et قال الله تعالى في سورة آل عمران والآية 31. Le verset 31 de la chapitre 3. Allah dit قل إن كنتم تحبون الله. Dis aux gens, si vraiment vous aimez Allah, فاتبعوني يحببكم الله. Vous avez à me suivre et Allah va vous aider. L'amour d'Allah est lié directement à l'obéissance du prophète. Et en obéissant le prophète, Allah va nous aimer et Allah va mettre en nos cœurs l'amour pour son prophète. Et laissez-moi vous dire par la hadith. Même la hadith, c'est la révélation. Puisque Allah a dit dans le chapitre 53 et sur An-Najm, Allah a dit dans le verset 3, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas par la passion. S'il parle, c'est wahi. Alors, le hadith dit ذاق طعم الإيمان من لا أنا ذكرت الحديث. كان يؤمن ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله. J'aime cette question. L'amour d'Allah est lié à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as raison mon frère. Et c'est un rappel à moi aussi. ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة لا يؤمن لا ذكرني بالحديث لا يؤمن حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. Et le prophète aussi a dit et لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس قبل أن يصل إلى الناس. قام عمر رضي الله عنه وسأله يا رسول الله أنا أحبك أكثر من والدي وولدي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا يكفي لست مؤمنا. لا زلت نعم صدقت. Mais quand il a dit Akthara min nafsi, à ce moment-là, subhanallah, vous avez vu, cette question a ouvert. Oui. Vous avez parlé de salam alaykoum, cher. Vous avez parlé de la lumière guidance. Oui. Je voudrais savoir, en fait, au quotidien, nous, la masse des gens, comment peut-on faire pour que cette lumière guidance pénètre nos cœurs? Oui, il faut rester connecté à Allah. Il faut rester connecté à Allah. Et comment faire pour être connecté à Allah subhanahu wa ta'ala? Et Allahumma ihdi qalbi wa aqli wa lisani ila jawabi hadha as-su'al. Wa Allah guide mon esprit, mon cœur et ma langue pour répondre à cette question. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawl. Alors, oui, Allah m'a fait rappeler là maintenant, et la sourate 3, verset 190-191. Bismillahir Rahmanir Rahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dans la création des cieux et de la terre, dans les changements, la nuit et le jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. الذين يذكرون الله قياما
ils pensent à Allah en débutant. وَقُعُودًا en s'asseyant. وَعَلَى جُنُوبِهِمْ et en dormant aussi. اللهم اجعلنا لك ذكارا. اللهم اجعلنا لك ذكارا. اللهم اجعلنا لك شكارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك. Ces du'as va nous faire rappeler d'Allah en débutant, en s'asseyant et aussi en dormant. Si ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Tu dois, à partir d'aujourd'hui, puisque c'est toi qui as posé la question, c'est vrai? Alors, tu dois faire ce doigt. Allahumma ja'alni laka dhakkara. Et ce doigt vient de notre chef, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu es arabe. C'est vrai? Tu connais plus que les autres. Dhakkara. Laysa dhakiran. Dhakkara. Allahumma ja'alni laka dhakkara. Waj'alni laka shakkara. Et ce doigt, oh Allah, fait que je me rappelle de toi tous les temps et beaucoup. C'est bon? Oui. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خيرا. كانت روح المحاضرة الحمد لله هي أصل الشيء هو المحبة، أو أساس الشيء هو المحبة. جزاك الله خير. يعني ما هي المقومات ولا الأسباب ولا العناصر اللي كتشيع المحبة بين قلوب المسلمين في كل مكان وفي هذا البلد بالخصوص؟ يعني بين الجمعيات والمساجد يعني تنتشر المحبة. يعني ما هي المقومات اللي الإنسان يقوم بها أنا ويقوم بها الآخر ويقوم بالآخر كتشيع المحبة بين قلوبنا إن شاء الله. ربنا يوفق. ولكن أنا أقول لك بالصراحة يا أخي، نريد أن نعمل إلى تحقيق يعني كل هذه، ولكن لما رفع يديه رسولنا صلى الله عليه وسلم والله رفضه يعني الدعاء إجماعا يعني في سورة dans la chapitre 6 verset 65 أو يلبسهم شيعا فيذيق بعضهم بأس بعض. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas faire des efforts. Et ne parle pas français, chef. هذا ليس بمعنى أننا لا نجتهد. من جد وجد. نعم. علينا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. L'homme doit faire ses efforts, doit faire ses efforts. Nous devons faire tous les efforts possibles. Inch'Allah, Rabbana yajzina. Amin. Oui. Salam. Une question pour Surat, comme vous m'avez dit, Inna anzalna hadha al-Qur'an ala arabiyya. La'allakum ta'qilun. Non. Tu veux comprendre un peu plus? Oui, d'accord. Non, ne bouge pas. Et إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Afin que tu te sers de ton esprit, Allah a fait descendre le Coran dans langage arabe clair et langage arabe dans laquelle Allah a fait descendre le Coran et c'est la même fréquence des nerfs de notre cerveau. Il faut s'en servir le raisonnement avec la révélation en arabe et comprendre, pas en français ni en anglais. Il faut comprendre de l'arabe directement. À ce moment-là, ça servira à grandir ton cerveau, ton habilité de raisonner, et tu auras à travers les compréhensions, que la langue arabe te donne à travers le Coran, tu auras la force de raisonnement. C'est ça qui explique la'allakum ta'qilun. Il a fait descendre le Coran, la lecture dans le langage arabe clair
pour que tu te sers de ton réseau. Okay. À quelle heure c'est la soirée? C'est 7h30. C'est 7h30. Ouais. Vous avez du temps à aller manger. باش ما نطولوش على الاخ ان شاء الله لان مستضاف من عند الاخ احمد وان شاء الله احنا لازلنا في شوق وان شاء الله أنا عارف يا أخي. لا يا اخي لا نخرجك من هنا الا اذا اعطيتنا موعدا ان شاء الله. أنا اكرمك الله. أنا أحب جدا يعني التبسم في وجه أخيك. سبحان الله. نعم نعم. أنا أحبك في الله يا أخي. نعم. أنا أحبكم كلكم جميعا. نعم. وادعوا لي إن شاء الله. أنا أتذكر بكم إن شاء الله حيثما أكون أتذكر بكم وأدعو لكم. جزاكم الله خيرا.